biz bаарыбыз кандайдыр бир жакшы үмүттөр менен, жакшы тилектер менен сапарга чыкканбыз. Бүгүн биздин жолугушуунун 3-чү күнү болуп атат. Ушул Каракылжа жергебизде кечээ Чоңалайда болдук. Ош шаарында болдук, башталган ушул Өзгөн районунда, Ош шаарында күндө эрте менен ушундай бир жерде, анан кечинде барганда Ошто жолугушуулар көрүштүрүп атабыз. Биз силерди автобустар менен ташый албайбыз. Футбол топ төккөн жерлерге жыйнай албайбыз. Биздин айыл өкмөттөрүбүз жок. Бизде милициялар жок. Бизде ошондой бусиктерге бере турган тыйындар жок. Биз жөнөкөй бала эмеспиз, бир катардагы малумарбыз, ал үчүн жөнөкөй катардагы бала катарында шайлоого барыш керек экен. Ошондой эл өзү агылып топтолот экен да. Миңдеген кишилер топтолуп калат экен. Кечээ Чоңалайга барсак дагы жол катар ушундай станаты ЗАГСка чыкканда кандай болуп бусиктер келатыптыр. Булар кайда барат десек, Күлчөгө барат, Тетемеге десек, бир киши келет экен деп амандуу болду. Мындан бир канча мезгил баштап ушул жерге жыйынга келгенибизде бир партиянын атын айтып, кыйкырып, ошол партиядан башка партия болбойт деп жүргөн азаматтарды карасам, бүгүн бурулуп алып башка жакка кетип калат. Эмне болду? Ошол туттуу болсун ошол азаматтарга ач калбайт экенбиз да, айтып. Чу дегенде сиздерди кайсы маселе кызыктырып аткан болсо ошолорго жооп берет. Макулбу? Кандай кылабыз? Суроо барбы? Ошол суроолорго жоопту бере берели. Урматтуу Калким Самаевич, мындай биз Асап Мамат каражаттардан, телефондордон көргөн менен мындай бетме-бет жолугушуунун өтө айырмасы бар. Сиздер дагы аябай кол жеткис адамдарсыздар, мындай бетме-бет келгенде бир айтыла турган сөздөр бар да. Бул жерде аз болгону менен биз чындап бүтүн Кыргызстан деп жүрөгү менен келгендер келип отурабыз. Адамзат жан-жаныбар жаралгандан баштап ушул дүйнөдө кара менен аттын күрөшү жүрүп келген. Дайыма күчкө салып, зордуктап каралар жейип келген. Акыры биз аракет кылсак, аттар дагы жеңгенге келип, жомоктордо, эпостордо, романдарда, биздин жашообузда да дайыма күрөш. Ошон үчүн бардык нерсени биз көрүп турабыз. Караны көрүп турабыз. Агы чыгып, кары чыгып, бизди сарттар, оштуктар, тарса тартып берсин, мен моминдик кызматым алат. Сарттар жолугула десе дагы болбой ошолордун артынан эрчи пакалын чыккып, ат менен кошо жүгүрүп жүрүшөт. Бул эмне деген? Кыргызстанга шайлоо деген шайлоого даяр эмес экенбиз. Дагы биз жетилип шайлоого барыш үчүн дагы бир 50 жыл жарым жылдын кереги окшойт. Ушуну көрүп туруп жүрөктүү адамдар ушунчалык жүрөгү ооруп атат. Жүрөгү жоктор бир күндү нан үчүн, бир кетке иш үчүн, бир кызмат үчүн ушинтип жүгүрүп жүрүшөт. Көрүп турат, мыйзамсыздыкты көрүп турат, адилетсиздикти көрүп турат, зектерди көрүп турат, ошолордун артынан чуркап жүрүшөт. Кечээ Сооронбай неме берген жок, буйрук берген жок, мага 100% алып бергиле менин партиям үчүн деп. Биз 100% алып берип, мынердеги пачкалында жүгүрүп жүрүп, мынакей акимди дагы Сооронбайдын башындагы жеди. Азыр дагы жей алат, Садырга 100% алып барабыз. Биздин бир 90га чыккан врач бар. Өзгөнгө барып айтылат, урматтуу Садыр Нуркожоев, мен Каракылжаны 90% алып берем деп, атасынын башын алып берели. Биз дагы элбиз, биз дагы барбыз. 90% ала албайт, бирок ана жерде бүлтөндөрдү тутуп туруп, адилетсиз күчтөр, убактылуу күчтөр, өлмөй кала турган күчтөр 100% кылып биздин бүлтөндөрдү айырып туруп, ошолорго 100% берип атат. Кудай бар, буну дагы Кудай бир жерден акчатып туруп, бир күн тоолатып түшөт. Ошон үчүн бир адам 10га жеткирип, 10 адам 100гө, 100 күн 1000ге, 1000 адам түгөнгө дейт. Биз айрып бекер жатпай шайлоого чейин дагы 10га чейин убакыт бар. Урматтуу жолдоштор, ушул жерге келген бүтүн Кыргызстанда баткан математикти колдоп келгендер, куда сөөгүбүз барбы, тууган урубуз барбы, бала чакаларыбыз барбы, канча биз 10дан 20 адамды ала албайлы. Биз уктабашыбыз керек, биз жатпашыбыз керек. Эмнеге ошо адилетсиздикти көрүп туруп биз аз күнгө чыдабайбыз? Биз күчтүү болушубуз керек, биз эрктүү болушубуз керек. Биз ушунда желип калышыбыз керек. Уктабай аракет кылып, Алладан тилешибиз керек. Бирибизде шанс келип турат. Ушул шансты кое берсек, биздин да жүрөктөргө дух өчөт. Анда эртең эле күнүндү таап жеп калышыбыз керек. Биз ошондо айбан болушубуз керек. Бүгүнкү нанды таптык болду. Кыргызстанда эмне болуп атат? Бала чака эмне болуп атат? Каерде адилетсиздик болуп атат? Каерде
жаман сөз болмаса оғып сарт деген айтышқыштық дегенде оғып қырғызын отыра берділер. Садырды ертіп алып сілерді атын мінгізіп алып көлге чейін түпке чейін чурқап бардылар. Жоқ, біз андай адамдар емеспіз. Біз мына жерде дайыма Атақан Матымаров деп келіп жүрген адамбыз. Атақан Матымаровты 95 жылдан бері қолдап жүрген жас келінер қазір мына кемпір болдық. Өлгіше дағы қолдаймыз. Атақан Матымаров президент болмаса да қырғыз елінен 1000 жылдан біргенші ұлы. Атақандай адамды төреш үшін бірінші ене төреш керек, таза баланы төреш үшін. Мен шындықты айтып отырмын. Мен деген қиын ғалымдардың сөздерін айтып отырмын. Мен қиын деген ақылдылардың сөзін айтып отырмын. Бұл менің айтқаным емес. Алла Тағала атақандай адамды жаратыш үшін, ал үшін ене таза, ата таза болуш керек. Төрелмейді. Азыр президент болып 10 жыл отырсыз. Садыр Нұрқожаев дейді, сіз біздің төлімді президентімізсіз дейді. Төлімді өмір көрсін. Ал дүние деген бар. Таза адамдар төреледі. Дағы başka zamanlar келеді, başka этаптар келеді. Ошонда біз келеміз, көреміз кімдің кім екенін. Ошонда тарих анықтайды. Ошонда таза боламыз. Мен уақытылы өкімет келіп, Алмазбек Атамбаев президент болғанда осы жердегілердің көбі біледі. Bir елу аялды неметіп алып қорықпашқа мен әкімшіліктің алдында митингке шыққанмын. Bir алқашты шайлап атасыңдар, өзінің талапкерлігін масқалып жүріп қойып отыр. Бұлар мыйзамсыз келді десе, мені бір қалар деген. Есебін артынан салып үймен шықпай қойған. Мен бір бечара жесір аялмын. Мен неғып Қырғызстанның немесін өзгертуге келем, тағдырын. Мен тура сөзді айтқаным үшін есебір мені артынан түшкен. Мен үшін директор мен айырылып кетпесін деп, іштен шығып арызымды жазып үйде отырғаным бір ай. Ушындай әділетсіздіктерді дағы көріп, ана ошол жердегі президент болғандар. Ошол президент болған Атамбаев Канеке бардығы жоқ болышты. Құда қаласа біз чындық жеген, дүниеде дайым ақыры күресіп чындық келіп жүрген. Мына жерде отырған Кипсанбаев деп келген адамдар, мұқтар астындар күшті болсыңдар, неге үдесіңдар? Неге біз жер қараларға жеңілісіміз керек? Күшті болып тұрқаймыз, мұқтабаймыз. Біз ұшы шайлауда жеңіспездіке. Дайымene biz bozarıyla gelin böyle karalara verip oturup karşımız gerek mi? Dayıyla köşede şucuyu başımız gerek mi? Bizler oyda karşımız gerek. Abi Karabulga'da kadar adiletsizlik. Bunlar da kim? Atakan kimse var. Biz yolunda Prezident Bankası'nın işinizde Karabulga'dan başlamış. İşinizde siz onunla prezident olup 11. grup Karabulga'dan işinizde başlamış. Adiletsizlikten başlamış. Ejike atыңыз кім? Bizler Ejike, рахмат. Аман болыңыз. Мұна мен айта тұрған сөздердің қандай десемді. Bir жақтарға басқа бір түсініктерге кетіріп жүйелес үшін айталды. Мұна сол күйгенден айтылған сөз. Бұл кişi өзі жаман емес. Бұл кişinin сөзі де жаман емес. Тура түсінгілі, кейбір жаңағы ақын сүрелер, жердер оқымышты сүрелер шығып алып Бишкектен сайлап атпайды. Bölüp jarıp, digitip, mintip de. Nakta bölüp jarıgan oşolar olup atады өзü. Çındığında oşol bilakonlar olup atады. КТР'дан түшпей сайлап аткандар olup атады. Бұл ece büyük oyundan айтып атады. Неге? Ана кече ошол барын қашып, барып, өткөргөн жыйынтарда. Мен Садыриниме bir нерсени айтайын да. Ушул жаман жолго түшүп алдыңар, токтотпосоңор болбойт деп Аскар Акаевдин кезинде чоң бир макала жаздым эле, сессияда уламаган трибунадан айттым эле, укпай койбоду. Укпай койду, көргөн күнүн ушул бүгүн. Кийинки президенттердин бүт баарын айтты. Эсиңиздерде болсо керек. Мына ол жерде чыгып, баазы алдыңыздарда мен билбептирмин, Рахман ака да ушул жерде келди. Ушул Рахман ака сүйлөп атканда сүйлөп турбай койду эле ушул жерде да. Mına biz bir doğuştu da sırtta getirmeyiz de buna ecek amazda eskirtirdi. Bir doğuştu da sırtta getirmeyi koygoldum, kesipeki yerine menen büttü sırakalarım, Kırgız'ı maydalarım. Kaçan koygon oluz biz. Nege uçunday olup biliyoruz? Men bekar aytkan yok mu? Oşonda bir doğuşta sırtta gitmek de çurkap жүргөндөрдүн баарын карасаң, азыр аттан тезирээк чуркап озуп кетип атат. Не болду? Кандай болду? Ben sizlerge derin razıçılık bildirem. Bütün bir Kırgızstan'ın eline razıçılık bildirem. Ne degen akçalar çaçıldı, ne degen şorpalar kuyuldu, ne degen etler geldi. Biroq bütün Kırgızstan akça taratpay özünün ak niyeti menen ötken parlamentler şayrında jеңип çıktık biz.
айтпай, bir байқоушы қойбой, себеп біз айтқанбыз, Қырғызстандың барлық адамдары біздің ишенімді күште болады. Әрбір қайдагер емес қырғыз жаранының үйі біздің штабымыз болады. Мына азында көшеден келе жатсаңыз, сүрөт. Ошондо бир сөз айтты беле. Булардын сүрөтү көчөдө калсын ушундай, көчөдө кучактап деп. Калды, биримдиги каякта. Мекенин Кыргызстаны кайда калды? Башка баягы акча таратып партиялар кайда калды? Сүрөттөрдөн бошобой калган баягы кал теректер мына ошо көчөдө калсын деген сөз ушул. Бүгүн алар көчөдө калбай башка кишиге учкашып алып, дагы да чөп калды. Айырма жок. Ошондуктан биздин жеңиш, эжеке сиз айткандай, биздин жеңиш көйлүктүү жеңиш Кудай кааласа. Себеп бул адилеттүүлүктүн, чындыктын жеңиши. Мына ошол Абсамат Масалиевичке бут тосуп, светтерди өчүрүп, микрофондорду өчүрүп, сөз бербей, келчү кишилерди келтирбей, коркутуп, кууп жүргөн адамдардын жыгы да жок бул дүйнөдө. Калың элдин арасында андай бөлүнүп жарылуу деген жок. Эми караңыздарчы, кайдагы түштүк түндүк. Эгерде ушул Өзгөл районунда мен талапкер болуп баратсам, мага каршы ушунчалык Садыр Жапаров деп кыйкырып жүргөн, баягы аттардан да озуп жүгүрүп аткан, жалаң биз өстүргөн биздин өзүбүздүн инилерибиз. Ошол Өзгөлдүн жигиттери, Элмирза Сатыбалдиев деген азамат жетекчи. Туурабы? Алы Карашев деген иним болот. Улуу Корбонов деген досум болот. Курманкул деген иним болот. Мен желкесинде тартап айна келечегиң бар жигитсиң, Кудай буйрса алдында көп нерселерди ал деп айтып жүргөн. Кайдагы бөлүнүп жарылуу? Биз улуу элбиз. Биз ким келсе мойнунан кучактап, шалтактатып, өлүп акмагын чыгарган элбиз. Ким бөлүнүп атты? Ким жарылып атты? Мен талапкерлигимди койсом, ошол башкы прокурормун деген Курманкул деген иним БШКга кат жазды. Мадумаров Москвага мыйзамсыз барып келди. Мунун талапкерлигин алып салыш керек деп атат. Кайдагы бөлүнүү? Кайдагы жарылуу? Бирок жасакерленүүнүн дагы чеги болуш керек, Курманкул. Сен мектепте окуп жүргөндө ошол мыйзамдарды окуганбыз биз. Мүмкүн сен окуган мыйзамдарды биз жазганбыз 90-чы жылдарында. Биз да билебиз бир нерсени. Ошол сыртта жүргөндөрдүн эсебинен барып келди деп жазылды. Кудайга шүгүр, биз билетибизди сактап койгон экенбиз, көрсөттүк. Бишкектен алдык ал билет. Намыс жок. Мына эжем айткандай, ариет жок. Бир тооктун кулу, бир кесенин кулу болуп калган эмес. Токтошубуз керек. Жетекчилер жаман эмес. Аллах айткандай, ар бир элдин жетекчиси өзүңөрдөн. Демек биз өзүбүз кандай болсок, жетекчилер ошондой болот. Мына Оштогу областтык штабты башкаруудабыз деген азаматтарды да ошол мен өзүм жетелеп жүрүп өстүрүп, министрлик деңгээлге чейин алып барып койгон жигиттер азыр мага каршы чыгып аткандар. Топой ыйлайт дейт. Топой ыйлайт. Бир жашыраак дарак барып алып, карт даракка барып ыйлайт. Четибизден кыйып, кыркып жок кылып келатат. Муну балтага бир ооз сөз айтып койбойсузбу? Десе ошол карт дарак айткан экен. Балтадан сурагылачы, сабы ким экен деп. Мына эгерде дейт. Балта айтат. Эгерде дейт, мени ушул сап көтөрүп чаппаса, мен жерден көтөрүлө албай жаткан темирмин. Мени көтөрүп чаптырып аткан ушул сенин дарагың дейт. Чыгачы. Биз дагы бир жол баса белгилеп айталы. Садыркадагы, башкасына дагы баары инилерим болот менин. Эч кандай кастык жок. Ошо кече чукка жүргөндөр 4-3 октябрда эле ошо кишилерге чукка жүргөндөргө бүгүн баягы карыш личи кийгизип аткандар. Ошол жакта жатасын, суук түшүп калды деп бир көйлөк да берген эмес. Ошол жердин табагынан чарчасаң керек,
Dep durup bir iki dilim çocuk belgelemez, bugün Tayland'ı soyup almayı tutanlar. Namus yok, hariyet yok. Uşul gana bizde hiç kaçan böyle. Uşul Alakanda, Kırgızistan'da bölgöndürdüm. Azabın Allah özü vergen olsun. Alakanda 54 bölü vatandarının peyin özlerinin başına koyuyorsun. Bize hiç kaçan bölgölemezsiniz, bölmeyiz. Daha bir yol aytayım. Elistede görmüştür. Başka uşul Cevizsiz Göl'den başka oblaslardan da uşul Madumarov'da götürülü degen demirge götürüp çıkan Aktuğ başka azamatları takirinde kim böyle vatıktı? Biz emes, men emes. Bana biz seni geçen Karasuluk'tan oşunday olup cılk soyup Karapulcadan gelemiz çapancağı daha bir azamatlısı çıkıp söyledi var. Karakusuluk'a varıp vara olmamız değil. Vaktimizi getirmemiz değil. O aynen. Biz de güçlerde oturganda Karasu'nun 75% alıp vere durgan biz oturağımız değil. Sen kimsin elbaktan söylüyorsun? Biz 100% alıp veririz. Biz bir de doğmuş çetke çıkarmayız. Degen Körpendilerinin teslim edilen Kırgızistan şulduğunu koymak bayız. Önemli değil. El çok durup kandık bu adam öğretmiş olur. Emin lavizlik koyalım. 75% bayız alalmasa karşıdan oşol ayttan aksakal, oşol birden jerge gidip geçir. Kanday deysin? Sen çigittin söz ölgönce özün ölgön artık. Eldi üstüne onday kılıp ballamamızlık kıl başkanı. Şunu kadar eskertip koyacağız gerek bağırma. Bu savak boluş gerek bağırma. Bağırdığında bir de şart değil. Bir de şart olsa gece kayrıldı, daha kayrıldı. Bir de şart olsa anda kendini çok uculuyor. 18'i üstten çok uculuyor. Ağrı birimiz 10 minütten söz versin. Siz de oturup tam da vakıla. Şayla vakıla, tam da vakıla. Kim kazanırsa. Buna kıtayır degen kıtayırlar var. Oşulurdan günde törtten çıkarıp elkin sıraları verip koyma oşulur. Bayağı caz bergeninde okuyanlar toktatmadı. Erten sırttan çıkarız Kırgızistan jetekçisinin atına. Kırgız memleketinin atına. Körüngön жерде жазылуда жоқ сұрау берсе, не қылады? Эмне болот жазылуда жоқ нерсе? Бизди маскара кылып кетишти ғой жетекчилер. Кандай дейсиң? Кайда барбасын, кимиси барбасын, şu кулагыңды жаап турган аракет кыласың, şu бир нерсени айтып берет азыр. Биз ушундай элбиз. Дүйнөгө манасты берген элбиз дейбиз. Чыңгызды берген элбиз, Токтогулду берген элбиз дейбиз, Саякбайды берген элбиз дейбиз. Avşonda yer olsa, bugünkü günlerimiz, hayatta emni oldu. Urpaklarımız mısın şunu? Şul canından oylamıştıralım. O elden bile, şimdi gelmek kadar çındık için siz güreşen adamsın. Hadi alış bakalım. Çındık için güreşen adamsın. Hani gereği yok. Sizce ben, daha ne olur için, ürmeyen ayıptırayım. Çındık tırkırayım. Çındık sözü bırkırayım. Halk kazanın kaynatıp, halkını yitirkirayım. Müntivese zamana kayak varıp tırkırayım. Çındık degen yoyuldu. Eköz oyuldu. Çındıkta sen görsün sen koyuldu. Avra'nın getirdi, ayakları baş oyuldu. Fransızları açım yakında aldığınız var. Rahmat, dileğinizle rahmat. Her bir yüzden birden migrant var. Kerim'de, olsa 5-6'da. Baldarımız sürüyor, kızlarımız sürüyor. Migrantlarda kim kavaramdı? Daim sen kavaram duruyorsun. Daim opozisiyada duruyorsun. Mıyzamdı, anday memleket olsa da mıyzamı saktaş gerek. Hazır mıyzam bozuldu. Konstitusyonu teveleşti. Eneni, buna özün daha görürsün, elde olup atar. Administratif resurs kullanmadı. Bayağındayla oldu. Cenab-ı ben senin aytkan sözümü şu talapker 17-16 talapker olduğuna varlar bir günde süreçe ötközsünler şunda kim gibi ekeni bilinediler. İmadakan işine eğildi. Buna tuğanda her bir yüzünü üyde bildiğin migrant var. Yok degenler.
Barımız uşul emelerdi çakırayınдағы şu Madaхан üçün добус берейли. Мындай бакындай кайдыгерлик болбосун. Бизде şu кайдыгерлик деп жүрүп ушундай убакыт өтүп атат да. Биз кон жашабалдык. Биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги эртең башка бир элге кул болуп калбасын. Мамлекетибиз саксалсын, мыйзам болсун, ишиге ийгилик. Рахмат. Kaçına çıktınız? Allah razı olsun. 64'te çıksanız yaşlarınızı yaşadık diye ayıpmam. Sizden 14 yaş çoğun bir jigit Amerika prezidenti oldu. Alayda da iyi yaşların başbakanı. 78'de bayram. 64'te çıkıyor yaşadık devre oturuvaldan olmayı. İyi yaş obatladı inşallah. Buga çeyin siz güreşip geldiniz. Bundan arkasında yaşagan bir görüşünüz gerekiyor. Rahmat. No sırtları migrantlar deb aytıyorsunuz. Men uşunu Rossiyada jolukkan sayın bizden jigitlerge kızlarga aytap, migrant degen sözdü koldanmagан. Sırtta uaktılуу иштеп жүрөбүз деп. Себеби ошол небереlerimiz кийин мындай басым кылат да, баласынын баласы дегендей мигрант деген. Жакшы. Uaktılуу иштеп атабыз. Анан өтө эле жанагы Сибир жакка кеткендер айткыла, ата-бабаларыбыз таштап кеткен жерге кайтып келип атабыз эле деп койгула дейт. Чындыгында ошондой эле. Себеп ар бир нерсени жакшылыкка деп буйрушубуз керек. О милдет бериште болсун ошол жерде дагы кыргыздын жери болуп калган күндөрдө. Насип кылсын. Ата-бабадан калган жер деп коебуз болду. Менин көз карашыма койсо, Кудай кааласа, ирилештирилген дыйкан чараларын кылышыбыз керек. Ирилештирилген. Biz жерди которуп айлаштырышыбыз керек. Агротехникалык эрежелерге кайрадан моюн сунушубуз керек. Баш ийишибиз керек. Bir эле жерге кайра буудай айдай берсек ажайып ал жер. Мына көптөгөн кара жерлер бозолуп баштады. Топурагы чыгып баштады. Эмнеге жер которуп айдоо деген маданиятты жоготтук биз. Ирригациялык системаларды кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Тамчылатып сугармоого өтүшүбүз керек. Мен кече Оштогу жолугушуда айттым. Ким көрдү ушуну? Оштогу жолугушуну көрдүңүзбү? Караңыз, 200 литр суу менен 8 сотик жерди сугарып атат. 200 литр суу. Кыргызстан суу каптап кете турган эле эл экенбиз, мамлекет экенбиз. Бирок суу жетпейт. Суунун башында турабыз, бирок суу жетпейт бизге. Ушул маданиятты кайрадан калыбына келтирип, дейтан чарасы боюнча ушул иштерди сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Сталин колхоздошторунун кандай кылып жасаса, Kırgızstan kaynağı ошо кайтышыбыз керек. Баарын жоготуп. Гүлдөп турган чаралар бар. Азык-түлүк продукты кымбаттап кетти дейт. Кымбаттайт, мындан ары да кымбаттайт. Эмнеге? Анын бир канча объективдүү себептери бар, анан субъективдүү деп турат. Объективдүү себептерине мен көрө албайм. Ушул чоң саясатта чейрек кылып жүрүп, мен көзүм жетпейт. Субъективдүү себептерин айтсаңыздар, айтам. Bizdi çet memleketler tanımaya aldı. Xitay çegarasını yaptı. Kazakistan yaptı. Özbekistan yaptı. Rusya'nın prezidenti geçe mağlumat çiğnip durmak neden Kırgızistan'ı постоянная чехарда. Чехарда деген söz, bu sizin sözünüzle ayтканда бардак деген söz. Kırgız'ın tilinden aytkanda daim başalamandıq деген söz. Бұл мамлекет бұтына тұра албай қалды деді. Мамлекет болбай қалды деді. Мен ушул сөздерді сіздерге 10 жылдар айтып келатам, бирок ишенбейтиңиздер. Бизге сөзсүз башка бирөө айтыш керек ушул нерсени. Кандай дейсиздер? Чехарда деген сөз бұл мамлекетти сыйлабагандык, бұл мамлекетти тааныбагандык. Бирөө күч барды. Эмнелерден шапалак жеп кайтты. Үйдүн кожоюну билип жүр, эсиң менен бол, маданияттуу болбойсуңбу деп койду. Кайтты. Экинчиси жетип барды. Элестеттилер да. Биздин Каракожанын тили менен айтканда, ушундай бекен деди. Мен керек бекенмин деди. Кече досум ким эле деди. Дайым силер Европа менен Американы карап отурасыздар, акча керек болсо бизге жетип бересиңер деди. Туурабы?
Demek bizde akça çok. Para verdi, kele verdi. Benim için onlar bizge şu zaman sebep biz bulağa aytқанда konstitutsiyani tebelep çıkıp kettik. Konstitutsiyanın işlerini toplatıp koyduk. Bu kızıklar, bu jigitler kızık. Mындай kılıp karап, мынау статья жакшы экен, ушул иштей берсин. Кийинки статьясы, мынау жаман статья, мага жакпайт, бул иштебесин деп атат. Сен кимсиң аны токтотуп койгон? 28 октябрдан бери жогорку кеңеште иштеп аткан ар бир күнү мыйзамсыз арам. Айрылган шарттар. Тарыхта эч качан болгон эмес. Согуш мезгилинде дагы мындай болгон эмес. Аксакалдар кайрылайын, аксакалдарыбыз калбай калды. Согуш мезгилинде дагы шайлоо убагында жүрүп келген эле. Нандан дагы көз карандыбыз бүгүн. Biz başta 1 milyon 200 bin tonla buğday öldürülen ülkede, Respublika. Bizim gerektiğimizde 900 bin tonla buğday gerek. Uşunu bir düşün, uşunu açışın, akademik oluş gerek. Baylan ayaklarız. Azır kalkımızın sanı östü, milyon 100 bin tonla buğday gerek. Biz Kırgız, Bötönjak'tan nan taşımayı çeşit için. Biz kaç östü buğdayımız? 300 bin integralinde. 800 bin tonla buğdaydı, undu biz macbur başlayacaktan alışımız gerek. Demek biz alardan satın alamız, dolar mene. Bizden Kırgızistan'a düşkün doların bari ağıp Kazakistan'a getir. Aynen ayında. Alacaktan kayra gelgende dolardan kolu öskön sayın bizden bağlar götürülür. Biz köz karandığımız. Kayacak egemen. Kayısı sıcak egemen acımayın. Jolun egemen mi? Avan egemen mi? Akçam egemen mi? Belinden egemen. Biz egemençülüktü bir-birimizge kadar gösteriyoruz. Kara boncalıklar özgönbö, özgönlüktür. Kara suga, kara suluklar, mokatlıklar var. Aman olayım ben. Ulakçaktan da gösteriyoruz. Kimden kime geldi? Kur namus benim kadar çıkıp geliriz. Oşamda da çıkıp ayttım dedim. Sırttan gelgen bunga bağcı, tölömün alıp saldı mı ol deputatlar? Senin içinde 3 tekelmenci oturlar. Özlerinin kızıkçılığı içinde. Biri Akun, biri buna Meryem, daha biri var Alina dedi. 3 tekelmenci bütün de Kırgız buğday öndürücülerinin hırısına çıktı. Geçildi orada. Neticede bizde buğday öndürüp kireçesiz olup kaldı. Bizim dikanlar buğday öndürmüyor. Biz buğday öndürmecilerinin bağırına çek kılıp belge satıp başladık. Bugün buğday yok. Kuday saklasın. Biz ülkemiz dep durabız. Allah suygun gana yer katarında durabız. Eğer bizge Kazakistan taraf, Rusya taraf buğdaydı çıkarılma 2 ayda toplatıp koysa Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uşul ülke olan. Biz ömür boyu elektrik enerjisi Özbekistan'dan Kazakistan'a satıp gelgen elinde. Bu yıl suyunçlu vardı. Kazakistan bizge 1 milyon 200 bin kilowatt elektrik enerjisini satmay boldu dep suyunup suyunçlu oldu. Bu ne degen ülke oysunuz? Uşunun bağırını alıp gelgen kim? Cevap vermek kim uşunu alıp gelgen? Buna Aksakal Turay'da biz ayrılayın. Biz neden alıp geldik uşuna? Birinciden kaydegeldik, ikinciden özümdükü torpok bolsa da jetkirgen hareket kıldım o şaka. Deputat kılıp, minister kılıp, prokuror kılıp, prezident kılıp özümdüken ne oldu? Sızga oturguzduk. Özümdün emez, gelecekteki senin neverilerini koşup oturguzduk. Bana özümüzdükü degen sesim edin aldı. Biz şaylaganda kaydı geldik bunu. Eki jerde eki kança degendi bilmegenlerdi şaylak koyuldabız. Degen bizdin uruğudan eken. Suunun arka özünden eken, cepel özünden eken. Biz jalan savatsızlardan alıp arab aldık. Ağıydın gevetesini karagızlarçı. Ağa karaganda, bunu
Ticaret koygunasına giriş için deneklerden ruhsat alıp girişini mümkünler. Hazır abim buna. Körse büt bale bayağı çavrada geldi. Bağırın günde görüp, bilim, düşünüm. Jakında Moskvadan geldim, Atay'ın şaylauğu kelsek, bağır özgürlüktür. Kıskası bizdi tazı şaylauğ boluşuna göz jetpey. Sizdi jakındele Moskvadan tosup aldı gele. Siz barıqla degeningizden geldik. Sizdi boldoyuz deydi. Kim uşul deydi? Kim aslanız deydi? Siz mi? Atınız kim? Haberik. Allah razı olsun. Benim var olaylar. Өлkө, mamleket, el, şunçalık kıyın avalda turganda, Monuşul 3,5 şakırım alısında turgan Moskvadan şaylauğ uçup gelgen olsun. Allah senden razı olsun. Eki düğünümdü jarık kılsın. Elegen dilegimdi kabul kılsın. Eş jamanlık koyma. Var olun. Monuşul Moskvada jolukuşunda uşul jigitlerden direkt şöyle gelip, men жаткан жерге gelip aytıştı da bizge başlandı deyip, emne başlandı desek kısım kantip. Bunda get degen yok, başka degen yok. Bирок Kırgızstandын Айдоок бөлүгү менен Москвада иштей албайсыңар деген чечим кабыл алганы так дейт. Туурабы деди? Бул деген сөз эмне деген сөз? Ошол Москвадагы Яндекс таксисинде 75.000 Kırgız taksisi eкен. 75.000. Oşolordun değerlik vardı Kırgız Айдоок бөлүгү менен eкен. Demek, madaniyatlı türde sizler boşsunlar деген sözler. Nege? Жанагы политолог айтты, Михеев деген Кыргызстанда дайым бардак, мыйзамды тааныбайт, конституцияны тебелейт. Ушул жерде жүргөн кыргыздардан 300 миңин жеткирип койсок, ушулар конституцияны ордуна коюп берет деп айтты. Мен эмес баардыгы айтмады. Жириновский деп айтпады. Ошондуктан бизге кандай мамиле кылышыны өзүбүздөн көз тарады. Биз маданияттуу калк болсок, эл болсок, биз башка мамлекеттерди сыйлауга мажбур кыла алабыз. Эгерде биздин өзүбүздө маданият жок болсо, башкаларды сыйла деп айта албайбыз. Мына ошо табигинин билет, ашам дүкөндөр билишет турат. Мына биздин кара булжанын этим болобу, майым болобу, сүтүм болобу, айраным болобу бир ашамды толтура албайбыз биз. Неге проблема болуп атабыз? Биз ошондой келишим түзүп, кара булжада өндүрүлгөн бүтүндөй айыл чарба түшүмдөрдүн баардыгын самолет менен алып кетебиз деген келишим түзсөк болобу? Жыргайт, дыйканы да жыргайт, малчысы да жыргайт. Ал үчүн мамлекеттин ээси керек. Жетекчиси керек, ошону көрө билиш керек, ошолор менен тең ата сүйлөшө алыш керек. Алар төбө десе бей деп колтурбаш керек. Айылга барып кыр окуштун кереги жок. Келишим менен барыш керек. Сүйлөшүүлөр менен барыш керек. Мына ушундай турганда. Урматтуу Кызымбаевич, Карагулжа районунун 12 айыл өкмөтү бар. 12 айыл өкмөтүнөн губернатор, аким 50'den kişi alıp gelseniz de tapşırma berişiptir. Geçe Özgün rayonunda 50'den adam alıp barıptı her bir kişi değil. Bol biliriz. Bana da işler. Telefon çalışırlar. Muhallimlerle kıyım oldular. İyiler telefon çalıyor. Sabahlarda da topladık değil. Бұл жерде дағы ошондай бир 2 саат эркалыктарды отургузуп койду дейт. Кече алайдагылар айтып атат. Отура албайсың дейт жанагы жерде. Шамал, ызгар дейт. Эмне кылайын? Мен эмне деп айтам? Айтканымды кылбайсыңар дагы. Кылбайсыңар дагы. Ошондо арандыкты токтотуунун бир жолу бар. Чыкпай койду. Барбай койду. Айнанай жылаң эжекелер отуруп алат го тизилип. Кайнатап чакырса деле барбайсың ба? Чындыгында ошондой. Кайненең чакырса деле ысытма чыгып калат го.
Ооруп каласың, ошол жерде. Кандай? 1000 bir сылтоо табасыңарбы, жеңилет. Карындаштар, келиңдер, 1000 bir сылтоо табасыңар. Ушундай айтасыңар, өзүң коркуп кетесиң дейишет. Ошентип барбай койсоңор эмне болот? Директорге барып айтканда кап 2 жолу чүчкүрүп койгула, өзүң ачып кетесиңер. Кечеден бери соо эмесмин дегилер. Анан ал жерге барсак, бирөө бир нерсе болуп кетеби деп корком деп койсоңор эле бүттү го. Аллах кечирген болсун, биздин ушундай бир тамашаларыбызды кыйбат болбосун. Бул кызыкчылык үчүн айтылып аткан сөз, бирок тереңинде чоң чындык жатат. Эркин болуңар. Аллах ар бирибиздин көкүрөгүбүздө өз бактыбызды сезгенди насип кылсын. Аллах өзүнөн башка эч кимге муктаж кылып, бирөөнүн көзүн каратып жалдыратпасын. Эң күчтүү коркконуңар аялдар үчүн, айрыкча аялдар үчүн эң күчтүү катуу коркконуңар күйөөңөр болсун. Күйөөңөр болсун. Себеп аял кишини Аллах ушунчалык бийик кылып жаратып койгон. Биз эркектерге азап көбүрөөк, ата-энеңдин ыраазычылыгын алышың милдет. Аялыңдын ыраазычылыгын алышың милдет. Сен бейишти көрбөйсүң дейт. Биздин мойнубузда 1000 милдетибиз бар эркектердин. Аялдардын милдети бирөө болот экен. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса бейиштин эшиги ачык экен. Карап көрүңүздөр. Бирок аялдар ушунчалык баалуу экен. Ошол аялдын таманын өпкөн баланын оозу тозоготуна күйбөйт экен. Эми Момин. Аллахым ушу кыргыз элин жакшы жолго салып, даяр президентибизди өз жүрөгү менен тандап, Адаканы менин илиме биринчиден ден соолук жолу ачык болуп, Кыргызстанды, кыргыз элин баардыгы колдоп, биздин ушул сапар чыныгы президентибизди таап алалы. Момин, Акчол. Аяқта жолы шығанды нәрсе еткен болсын, ар біріңізден